Assalamu alaikum rahmatullohi wa barakatuh tuğanlar. Oşto özgöndö Orienter Dordoy bazar jakta 6 bölmөлүү үй satılат. Jeri 7 сотық. Кызыл китеби бар. Үстүңкү 3 комнатасы бүтө элек. Ылдыйкы 1-нчи этажы бүткөн. 3 комнатасы да бүткөн. Кирип жашаганга болот. Свети коюлган. Суусу 1 айда чыгып калат деп айтты. Кааласаңыздар ушул номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Да реклама берүүчүлөр үйүмдү сатам, жеримди сатам, машина сатам деген реклама берүүчү, жардама берүүчүлөр болсо ушул номерге кайрылыңыздар. Билдирүү кейжи сиздердин кызматыңыздарда. Girişe hot. Ne kadar ikinci etaja çıkıp gitti. İkinci etajı remont bulalek. Nake. Bunlardan nazal. Şöyle onların burulup yakayıp gitti. Bir hoji. Ona zal. Ortam komta. Bir ne spalni sürüp de var.